Kachangka daina Krista ishiwui lungli zangda thirdaring kangai mi kichivali rekha kakni atimodi big sang Nathum duja trada kani. Remakeup the archery kamdaya pauping. Ainli matung makanda tandien lupa kapo otsa kamkavai Manipur police na anti-extortion cell semaira yari wikatom kami boira. Primary teacher recruitment HC tuitakli Supreme Court na katom the selection list katar shokavai chizimiera. Like Yangator, Achu the Tangkhul Express rebound Wungramphi Ngalung in a palmy dalei, Bobby may sign nganangrumsa. Group ngatatay na yarili tantin lupakapo kamkavai Manipur police na special cell semaira. Kala ayinli matung makanda kasa extortion kamkavai police na yari wikatom kami boira. Extortions kamkavai law enforcement na pekar kwita claim maramai chipi ke kapip na press kazipli hangjiteya. Kamkavai hotnara organized extortions leifu dalei gaji hangda makapahi kamkavai yarina lakutom kami targa sayada police akava jena hanga kachikatana lupa illegal demand gasa katay hitharan mashoila police le janbao mikhavai police na katongaira pau kami ajui machut mapomi lak marada police na hanga yarina moral policing kasala Ngasapalungra kache intelligence report attitude moral policing we aming extortions kasala layeda ke kapip na hanga ain kachichawi bangli makwila ninkumong hitharan law enforcement authorities li hangluda police na kasataira IGP jina hang achagong we to short how kapok we na underground groups kala criminals gang at the donation we aming luba demand kasala Lupa Kapoji National Highways, Lenganong, Warshimgala established institutions rashungda, illegal kashina per the kleina the hanga. Tandena Lupa, Mikang Sak Mang Maningla, me to Kokui, credit attack sa, Californ Nena Machit Kava, Hikatahi Sada, Icham Jam Yari will Lansimili Satsing Sak, Kala Kangachi, Ngayang Sakaira the hanga. Hiling Sungkavai State na Central Reserve Police Force CRPF with company Trada Tarok Jihoda National Highway 2 li Ward Kapungari Kaung Kavali yangmichingda dalei. Additional companies kanina drug escort service mi dalei da hanga. Kala extortions khalei kamataya bombing police na muchut kwida patrols frisking kala surveillance operation matay ka hayra da hanga. Ka hikata pekar kwilala Kamjau Kavai Yari Corporation Darga Saya the Kapip Nahang Sanga. Manipur Police we anti-extortion cell law and order ADGP Natanda zonal IGP's Saikor members Sada Zanga. Security agencies kateling shik the extortions li rin kavai specialized crack team trada phanga juhoira da hanga. Zadraga hai zingum hile extortion ni kazang mi shakam gadaka authorities na tukuera. Kala crime jili kungsun underground group we mi shakani hangpanga kada tukuera chia. OPC category primary teacher at wuivang candidate Shakani Hangmati the Kani Kabungo Kwiji Mazat Namarad Manipur High Court na Tuitak Tami Haiji Supreme Court na Lamayayra. Other backward classes OPC category with candidates Kabungo Kwi process li Kangwi Layaw the selection Jimazat Tamara Jikaina. Maramhi Justices Rishikesh Joy Sudhanshu Ndulia Kala SVN Padi atum na yangsang mida High Court with Twidak attitude state na selection list katar sampling rojera. Karot with Twidak attitude original vacancies tinga shamadi magada katum laya gaji hangaira. Hang the khalei primary teachers we recruitment 2006 kum we na hapokta written desk kala interview saga haina. 2010 kum local newspaper akali unofficial selection list pong mida process li makhangi khalei ningmongawa. 2011 kum official selection result shock
ka process chile jalens kasa petition tra khalayaw kala chi matailak in OPC reservations applications we maramli makhamaya layaw kacha how kapok recruitment notice li chui mazang tuaji recruitment process li matailak in makhamaya khalei OPC reservation we recruitment habok highway tili notification ngate rashuk naw kachi wuivang na Chithada kasaji eligible candidates being apply sakavai apong kuitui kamina that petition being na makamaya lega haina. High Court na takamia issued OPC reservations ji legal masamana kacha ji eligible OPC candidates saikoru na shirukui kavai ngarai kacha jans mamimana. High Court tuitak chile mayada Justice Rishikesh Roy na kahang. Recruitment process along the selection rules kangaji saikorali mashun makasa candidate saikorali ngarai jada apong makaming sawa revised select list hapta material along the samshokavai state li chizimier juitili selected candidates being appointment order mishoklu jera Kachang hiwi tarik trada pangatang Alliance for Socialist Unity kanglebak asuk na amamba numit black day mayonra total shutdown ngawawaira. India na kamunga zingli mashun magasali makamaya political marginalization kala human rights violations li makamaya pongshok da black day mayonra jer. Asuk na tatraha tarik trada pangatangi Manipur li tantien India li wazang khangsak zimiksho na da shankuida Part C state ngasa khangsak la sovereignty kuitui kamina da kuyaji Manipur wi cultural kala political heritage li mathada mukhui kami hina group chiwi kamataya maringapa akhana da hanga Chimang Maningla Armed Forces Special Power Act FSPA haida khalei asuk na makamaya pongshoka asuk na kahang exploitation li makamaya aina ngasoda Manipur wi historical kala political significance machut mikhavai kuboli yari kokha sakavai shutdown saki jena chingre na protest kasali yari na kutom mikhavai asuk na boya total shutdown ji kankhana services pingli mapermara Frontier Nagaland Kapo Eastern Nagaland People's Organization and Bo na Nagaland Shorkawi ngahan kaka poera. Highlights of the draft MOAs with and Bo on FNT Frontier Nagaland Territory Nagaland Shorkawi Kamen Mikhavai Boda ngahan kaka kachanghi makanda Mikhavai poera. Maram hi sotang and Bo with coordination kala consultative kazip letak high atishuda chanbao mikshokna. State recommend Ministry of Home Affairs Indian Shorkali mavakapei and Bona pay direct magada Chief Minister nephew Rioli request letter me kalabi direct trada mati thang la paning shit kawai chanbao vakahainaji Ajagum Kyon Tatrahat Shetang Union Home Minister Amei Highlights of the draft MOAs with and Bo on FNTJ State Shorkali Mida State Wing Hangaga Takta Mikhavai Boga Haina Ka rashungda Panbam Dalei organization Jena Hang Sanga Eastern Nagana being wuivang kan Kana Marami Takta Ying Sang Mikhavai and bonus CM Ding Kaulushitaira House na rakara ngapay tarik akatang Central Executive Council meeting bamra zatvagi ji paykar maram CC zip chilling sanra dahanga Kukitso being will long ray kangsa Kukitso Council do officially semaira Kukitso tribes ngatatay dawi minganin in peace saikoru zangda Kukitso Council jina atomi formal governing bodyngsara jer Chewi Council members pangagabangaira Kukitso Council kokha kasa apam ngasada Kukitso we common political issue kala atum no kokha sada ningchang la atum me pakavai wuivang nganing kaming sara da hanga local kala national level knini li Kukitso we khak maling me khawai sara ji Kukitso Council jili in bis kala tribe President
pingna governing council members kala executive committee li inbi la tribe organization we minginin khnini zangraji kugitso council hina kugitso civil societies being we minginin saki china da hanga Assam Rifles na rujum now being we mushun gala ayin ni matung makanda kasala yawo the Global Naga Forum na makamaya pongshok da complain saira Global Naga Forum GNF with private WhatsApp forum ni Assam Rifles personal na zanglaga riyang kasala yawo da hanga WhatsApp forum jili unlawful surveillance and infiltration layawo da maram wuivang GNF na Assam Rifles and Inspector General Major General Manish Kumarli open letter kabivaira GNF with chithi atishura avangku Nagaland post kasa Assam Rifles personal Major Narendra Nathum sada GNF forum jilizang naga atum chaning ze monitor sada internal information kakui kachang phanga langai rasayoje Chingri ka high kala human rights eina civil rights li ka katom group we constitutional rights li Indian Armed Forces na wuivang mutung makan how kala the forum jena khang han sai Ajakum khing dar imakadam mati thang thongsum yo ko ho GNF member WhatsApp group chui admin leha khamakana damli Major Narendra na kham laga khang han sa hawaji hitharan Major jina thongsum yo we mobile phone khwilaga ali GNF group li sangnu da demand sa hawa thongsum yo na chili makhamya tharan Major Narendra na thongsum yo li machit laga Nagaland li mazang sak mara da check post we na makan sak to the Myanmar shong awi naka khuli hanunga wo da forum jui chithi jili kabishoka Major Narendra na khalata WhatsApp group chili zang khwilaga atum li riyang bam gasa group china take with masang rangaji group chui basic rights li mutung makandak saji mamayamana kala Major Narendra na thongsum yo we khayali mthei mi la kasaji mangi mana da GNF na hangsanga Otsak China Article 19(1)A rights to free speech and expressions kala Article 21 fundamental rights to privacy li mutung makanda kasana the forum jana hangsanga legal justification akala maleilak group chili ngatum ngatha da razang laga riyang bam kasaji ayin razing ni justify sakabai malay manada forum jana hangaira Otsak China United Nation Declarations on the Rights of Indigenous People UNTRIP we azingli ngatuwa sakapai mushun li la jon makanai International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR azingli la privacy li interfere masaran li ragzang sahir the forum jen hangsanga Chidata sada key legal provisions later Major Narendra na Assam Rifles na private citizens we forum ni zang naga monitor sahaw legal sanction malay kala due process mazat naka richum now being with constitutional rights kajang phanga ka da wuivang jon makan how kala the GNF na khanghan sai kala Major Narendra we tungni la otsak chili khungsun personal we tungni key measure khira kachi mikhavai GNF na Major General we hanga ka boera General Kumar na Major Narendra we tungni khangai action mikhavai kala richum now being we fundamental rights the mamakan khavai ngarari kahai guidelines misho khavai GNF na boera la tuida ajui khamdaya bawing Ayin li matung makanda tandi na lupa ko po otsa kamkawai Manipur Police na anti-extortion cell semair yari wikutom kami boera. Primary Teacher Recruitment HC tuitakli Supreme Court na kutom da selection list katar shokawai chizimiera. Ajawi bao hiling jangai bao ngana da klin thum saikorali ring kapakal kamai zimkshong sa serano.